Makiria ma andũ ngiri inya arĩa maikaraga icagi-inĩ cia Gĩkoroni kaunti-inĩ ya Nyandarua makoretwo metereire na mĩto mĩnene ihinda rĩa kwamũkĩra taitũ cia mĩgũnda, no rĩu mwĩhoko wao nĩ ũkinyanĩire. Mĩaka ĩrĩa tũikarĩte thĩinĩ wa Huruma, kuma rĩrĩa twaheirwo ploti ici, twaikũrũka kũrĩa kwarĩ kũru. Naona nimekuja kuhakikisha kwamba hiyo promise ya rais tutafikisha leo. Zaishito sio the 28 nisigo kwa sikeheo title deeds ile itigarete title nacio nicikurutwo na ni JPS ne confirm issue itigarete makiria ma ngirigere na maratugwe mama gwaja ciothe ni gukorwo agicirekia beato ni githurano nira mundu wothe Konyũ village akwena makiaria hindi ya mihang'o iyo, Mũragũri hamwe na gavana Kimemia meranĩire atĩ thirikari nĩ ĩhotorete kũiyũkia mĩgũnda ya mũingĩ ĩrĩa ĩgwatirwo nĩ andũ kĩũmbe mũgarũ wa watho, na makongerera atĩ mihang'o ĩno rĩu ĩ mũtaratara-inĩ. Wale ambao walinyakua mali ya wananchi, public land, lazima watarudisha kwa mashamba, kwa sababu public utility land ilikuwa imewekwa kando kuhakikisha kwamba tunataka shule, tunataka hospitali, maofisi, police station, kuna shamba ambayo iko tayari tufanye hizo program, sivyo? Kwa hivyo we are going to cancel all illegal acquired parcels land throughout Nyandarua as we are doing the rest of the country. Hata Nairobi tumeanza hiyo program, tunafanya kwa karibu na National Land Commission kuhakikisha kwamba tumelinda mashamba ya serikali. Kuna wale ambao wameiba plot za umma 135, hizo ningependa na zingine mingi dams nini pia zimeibiwa huku, tusaidie kurepossess hizo property za wananchi. Wale ambao wameiba mali ya umma mrudishe hiyo mali ya umma, iwe ni huko Gatimu ama